Jovana Lončarević iz malog mjesta Riga u Srbiji sa samo 18 godina iza sebe ima snimljen CD. Od malih nogu je u svijetu muzike, a svoju prvu pjesmu snimila je kada je imala 8 godina. Ovih dana boravila je u studiju bihećkog muzičkog producenta Dilvada Felića gdje snima novu pjesmu. Pa ima svega sad tu. I otac mi isto pevao, mislim i peva i dalje. Naravno, baka piše pesme. Mama se bavi kućinskim poslovima, Seka isto peva. Baba i deda pokojni su isto imali utjecaj na to, zato što su i oni bili iz muzičke porodice pevačice i harmonikaš i eto. Obožavam naravno Kemala Malovčića, Rifada Tepića, Latifa Havkića i sve ostale mnogobrojne pevače. Gospodin Dilvad je sjajan čovjek, on mi je pomogao tu oko snimanja. Baka je napisala ovaj tekst pesme Sviraj harmoniko i kako se zove, naravno gospodin Dilvad ju je producirao, tako da eto, zadovoljna sam, baš sam zadovoljna. I Jovanin otac je talentiran muzičar sa skoro 20 pjesama iza sebe. Pomaže se znači porodici, deci svojoj da uspeju u tom životu. A hvala Bogu upoznali smo Dilvada, pa ćemo zajedničkim snagama da pomognemo znači i Jovani, a i ovoj mlađoj koja ima 15 godina isto da snime još koju pesmu što se kaže, pa idemo napred. Ja inače, hvala Bogu, imam privilegiju da mogu birati, jer ja sam na neki način odabran šta ću u životu raditi i samo tu svoju emociju, dušu prenosim na ljude. Ja sam danas tako slatko živo, znojio se, borio se za svaki trilel, za svaki ton, kao i uvijek. Prije svega oni su divna jedna porodica, mi smo se prijateljili prije što smo se upoznali, ja sam jedva čekao da mi dođu, da se družimo, da malo upoznaju Bihać, a prije svega da upoznaju mentalitet ovog naroda i ja sam od danas bogatiji za jednu predivnu porodicu u onom mom adresaru gdje piše familija. Što se tiče pjevanja, znači moja Jovana, moram reći moja, ima tako sladak osmijeh da sam ja prepoznao u njenom osmijehu, njenu dušu. Pjevanje je normalno talent koji je nasljeđen od roditelja. Nedavno smo na TikToku, ja sam pomagao mom prijatelju iz muzičke produkcije Avac. Jovana je bila, tako je počelo, ona je bila malo prehlađena i rekla ja ne mogu najbolje otpjevati, kažem, ali ćeš ti pjevati, ostavi osmijeh i pozitivizam, vidimo se uskoro u Bihaću. To je bilo prije nekih otprilike mjesec dana, evo mi smo sad tu, mi se družimo, pjevamo. Jovana je jako lijepo vaspitana, jako možda skromna, ali evo na tatu koji je možda pored ovog posla bavljenja muzikom onako jedan fino organiziran čovjek, familijaran čovjek, upravo ono što ja volim i dobrodošao Jovane u moju porodicu i ti tvoja porodica.